Oh, I won't let it happen, baby. I will never stop, but only if you listen to me. Come inside my heart if you're looking for answers. Look at the stars, go a little bit faster. Pertama ingin kolaborasi kalau misalnya di hari ada kegiatan yuk ada kegiatan, kalau misalnya kita ada kegiatan kalau masalah jadwal kan itu berarti kalian bebas. Ini apa lagi yang lain apa?